Ejina ya wo mo jigum kana hye ban radio nso kana hye dwom ede fa station ho nyina no wo mo tie bia ekoyie pa udi koda ne so ba bia radio ni nyina wo no ya no wa hwe Sompa FM ye jina mu pa e na afei Facebook ni ye live Sompa 106.5 FM Accra and YouTube ni Sompa FM live www.sompaonline.com so udru 17 dudu mu ano wo betime akokenkan bie ensamo ye de somo anapai na posubie ene de this way we are seeing na madano ana Dr. Zaneto Ajman Rollins ese ya yensusu mfa ya nofafa enkasa mfa team ho na mom ade a wose ye ne se ye beta machi se ye mrem bibia mu Mami Grace ayensu dankwa obenfo wono na ye pomni aso ya no pani a oya bedi akire wakwa akobie foforo kra first ever surgical eye center ewo mfimfim mantam prehensive for no womo ana eba pomodin mu a womo hwese ye bebo ban kra ansa na yade na ba na yesese yeti ani kwo ho a ebeboa ye nda ache papa asende ye huni Brekum East mera se bedwani eye onimnyamfo elder Simon ampa benchireme wo se sani aban nwuma yade mema ankorankora no se ye nyaya ebe ho aman no ankorankora no bia na asese yensa ase kwaye ahodo no na forestry commission for womo se womo kenkan nsase a womo piesu a ya dwiri kwaye ni nyina agu be se eka no ebro empema hanko no wanu mo wo abra anu wo adwumanwa biaja nof e wa santimantam mu bra womo bra network ho nyasem kuma hello womo ntimi nya bi anu nti assemblyman e de ato anim se aban mrem no womo so kanga na ho Israel ene Iran womo ntokwai emfa ho ne se na eho ye kurukasem hello no kura binum de ateko na nipadodo a womo afa ho ati na nanom wonse do Israel ambassador wa bieso anuanom ne ye ba nu e na wote yenkan oduma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma mene mebra triple man ejapia apam dada sene so say rich BITMISE Tony one na de nam Facebook no so any internet no so ba bia ene kofi ene afia Ghana abusuya ensem no yemie na ne so de woya badwani no wogina wono mu a enwo klole kote ene na afa womo na mu ewo mrase badwafie Dr. Zaneto Ajman Rollins na ma na International Women Day waka asembia wi ase nyina titu ne mma no wobia fa no was screenshot wa post bie na de wo boso ne se nya duru International Women Day ya ansantwrofo ankanka onya ba no abusa ma me International Women Day asemti eda so no na hwan o sene sen na wo mo kasa ho de nanso etira de da so ne se de esika ne de nyina no adwuma wo ho a wo se yo amane a mafam de wo mo hunu na ewe wo mo nko a ya wo hia chitaa no ende bibia ama sankomoi wonna no ponchecheku international reporter na boy. It's an action for all women and girls, as is the theme for this year's International Women's Day. It is really important from the point of view that we need to move away from tokenism and paying lip service and really put actionable steps in place to restore balance in our societies by dismantling the structures that block women's equality and equity, not just in this country, but across the continent and across the world. Mr. Speaker, in terms of what we as a House can do, we need to take seriously and commit to gender mainstreaming of all budgets that come before the House. Some countries on the continent, like Uganda, have done so, and the rules they have set for themselves are that they will not allow budgets to be passed unless they satisfy the criteria of gender mainstreaming. And if we truly mean to go beyond lip service when it comes to what we want to do to elevate women's status and create that balance, I believe that as a House, we ought to take seriously the issue of gender mainstreaming our budgets as a first step towards our commitment to make this a reality. Also, what kind of the first step, Sheho? And my bako, nenso,
ya na asemi no wo fechire wo se aduasa aka no wo ha ne kan ya pa na Dr. Zaneto Ajman Rollinsa wono enegina klole kote adehye no anamu wabadwafie ho wo boss se ebeye mpo anka badwafo no wo mfa kwa adwendwen mu na aman binum ewo ya yensase bisu a wo mo nso ayobi ama ayeye nti enya wonwa se wo mani abre se women bank no wo mo mfa mra na ye to ansem ne so ewo ensam foforo mu na wonso yo ba woni osofo abedi akire ya ohwe apomden ansem so ewo man Ghana mu ye fra no Dr. Grace ayensu dankwa na wakwa akosi 33 bed facility bi ewo emfefe mantam mu na wakire se we no Cape Coast Teaching Hospital ehop na wade ko ye na ye eye surgical and training center enti baabi a ye ani hu oprehan na afi ye besan so de akire de ama wo bia enya ntete ewo anie ehon haw ene se ne befa so ase bibi eka ani no a ye betimi ahwe ne aye ne ye pa na ha se asem bia si na agisi ekosu frɛ obi ema ne de adupre kwata anase bia ne adupre mpo bia sa bre no obetimi de ekware na de foforo bi na afi ne de ba beko UK South Africa na America se ye kwa akwaji ani ho haw ehon ayarehwe we nyina no eyade a edisi ehwe ne ye ka ne ye eno nti ebra wo bia no no wo bomodi a ene ema ne boni Erika nan ebo ho nkomo sei. We realized that 43% of all deaths in our hospitals are from non-communicable diseases and cancers. Non-communicable diseases in Ghana, number 1 is hypertension, high blood pressure. Number 2 is diabetes. Both of these diseases lead to eye problems. So having the center here ties right in line with one of the government's flagship programs, Ghana Medical Trust Fund, also known as Mahama Cares. It also ties into our other flagship program that will be launched next month. That is the free primary health care. And this facility will provide preventative and preventive eye care services. We Dr. Grace ayensu dankwa na wakasa wie ye no na CEO ya wada Cape Coast Teaching Hospital ano Dr. Eric Kofi Nyedu wono so de kakra kan no ache se yi ade a omani na kra na doc ababa ne sa ade ama won no na omani so da se bibra biu. Game changer. The Cape Coast Teaching Hospital was established in 1998 by His Excellency and Flight Lieutenant General Owens as a regional hospital and was elevated to a teaching hospital status in the year 2014. Since then, our mandate has expanded significantly. Today, we stand as the only teaching hospital in the region, serving the central, the western, and parts of western north and neighboring regions. With this mandate comes a responsibility to provide appropriate tertiary health care to train health professionals and to lead innovation in service delivery. We Dr. Eric Kofi Njedu wano na CEO Adma Cape Coast Teaching Hospital no and rather and ansem we nyina call so a yamane boni Erika nan etoma na yen eno na by general conference enti ejesu asante mantem say ebi call so na no na the Preventive Health Nurses Society of Ghana prehens for wono mo nhyiamudie ehwo na Miss Dora Jones Yedu wade bato so na wacha se ansana yade no beba kura ne ehwo ama ne bo aye bebo abo nkyerɛkyerɛ ama de hye na te ase no se ye mayani akɔho a nkanyare wa bi wo ho anyade a ebeba ye mpona no. Even though we are the backbone of preventive health, but a lot of support that we need, we don't get. Okay, we write proposals and we don't get the support. Okay, so we want to use this forum to appeal to the government and well-wishing Ghanaians that when we write you as preventive health nurses to come and support such a worthy initiative like this, please give us the attention, because without the money, like part of our proposal in Central Region, just like Greater Accra to Hardias, was, for example, to educate schools all over Ghana against NCDs. You need transportation, okay? So the expectations is unlimited. Yeah, but we just want to call on all Ghanaians, support Prehens Ghana, and we'll see that the NCDs that we know of the West to be affecting people over 60. Miss Dora Jones Yedu no, one na national chairperson, Edema Preventive Health
Nurse Society of Ghana a friend apprehends na asante mantem no pene kwanchere for da pomodiano Dr. Fred Admakumboaten ana wose meko bi manka bi yemfa nante ebibim hara yare bi bra yi hu no ansan yi bi hu no na bu ni be ka say complicated yi bi hu no na a terminal stage ye check plan for now omo be boaye because omo community ni omo be boaye in screening ye pikin ko for mo mu japo so ntema yitimi manage omo na omo nkopri ni be ka say cardiovascular disease, heart failure, and stroke. You pick a man and now more cancer in Kama. You let me out in such a way, say, among court, we never can stay 3 stage 4 back cause but annihilate. Into parents in India, you better say, it's your bomo, your mom support. Into Dr. Fred Admakumboaten Kasawi, a pen and quanta Casa Hinebeka support, no. The woman boss or crown, the ordon soon nimfa pomudim wuntino. What the eke do as I say, and say, what woman fa a me bosses and said the bear no bit to me at an assassin so. Abuama a pomudim pantre, I did share what gun and swing be. I was saying, never papa, depend on where you want him to turn away. And Nutina, as I say, a pro to do the ama. We preventive health measures say we will find me say do man na mo wa Ghana man enye kwanta se be there bi because ama Ghana because you hear Ghana ni na wa ti nya kwanta se wa se later ye ka Ghana it is career resource center we betimi afi ba bi aba be so bi afi o e do na me gbe na ho say sasa se no we bi so ho di so say e be ye enti ankran na we sika no we fi sika be wuro mfa mwa wo na e da no a every day we should do the fantasy no enye kra be ho na ye kra be ka Ghana be gana to ka efra na na bo acha ba bi o wono na ye nkwanta kese hene enkomoi woni ba bedu and a boy na ye toa ensam ne so ade ani atremu ewo ensam fufuro mu na Brekum East mrase bedwani eye elder Simon Ampaben kyereme wono na ye ka say wo kyere say ubewa man Ghana mu a aban nyuma ku awdo bebre ene wa ha enyuma no aban yire ho ebi pa anso behwe na project bi a aban ye no na obehwe ne de ama nkrankre na nkrankre no waye wowie a wotene ka wie pe no wasra no wagya hoko saa de no waye ye wo man mu no se ye nya ya ebe ha adwene pa edu be a politics man ye my time nipa no bebo wachi saa ubo homode ade no baso na wasen pagya de afoma nipa foforo bra pepa se bridge buye e mo company bi adi ba bra me ko fa contractor buy ye pepa se bridge no obi se e fon Ghana for kra na ye ebu nipa bo mention nipa nkran na e kan si sudua se e government of Ghana yira His Excellency John Dramani Mahama Dano NDC aban na eye Brekum inner city roads ne me ye mumra se bedwani me lead enti obi ka se private individual bi na ya politics no bi mo yema mo ya kakra Brekum akwan ya dawa mo maboye chisa nyame atom yira Mahama ti Brekum sufre for the contractor abasi ye Brekum akwan na san ka se Brekum akwan na ye NDC na ye na mo private individual bi na ya enye yo ya de pan ye shenin kran bra ye de be ye politics any campaign enye ndu ye sa bre ye adwuma bre Brekum so to aba e de ma yira Mahama Brekum so to aba ma elder ifie nnan se ye mfanye adwuma enti se ye ni abre na ye adwuma de asom Brekum sa bre ya ese se nka mo hye ye nkran no mum na ye bebu ye boma wa hwe sa ban ya de ni e de akose sa ankrankra bi na ye na we ase ne sen na sa ban ye wie mpo na se bi ban adwuma kuo bi mpo na aye bibie ne ya sa de kwama ankrankra na kose no ba bia wo se ye de ade ne fa no wan fa mfa ho a etifa nchempe obehu ana ya accident na wo wie kura no eno osio sa project ya akwan ya wo ka ho asem sa ban na ye eye ben sa bosumi du nwotwepe na won ya wie no wo kire mu sei. We have 18 months to go. That's 1.5 years. When MPP first year on politics, no. And yes, NDC year in politics. Yeah, yeah, but you my yeah, and peer. But you don't say yeah, be Brekuma. Na yeah, betwaba. 2020 tama yeah, asphalt overlay. Na yeah, about 2024. But we are there so be from chili back and so near Dina. Na yeah, about but okay, NDC ya. Juma yasha yeah, wo form suku daya hodo, just compound hodo, any project hodo echo India. Afia and Twaba Brekum, Anagana. Even
next year prayer and waba ina back one to say no the social contract Ghana for any breakum for near sign you who say it start from day one right from time I'm be mrase badwani and the boss me you kura na the contract about outer city railroad no so me no ka say kwa contractor was so ye so adwuma ye nkasa nche bebre ye be ma adwuma no ankasa akasa ama no ho ye so brekum ne say modern mpaibo beta ye chi adwuma papa ye ram ha ma sha ase no ye betumi dia kwa wie papa ma brekum for nya so so Elder Simon and Pabe Chirabe, Wano, and now I am Rasabajani, Ewa Brekum East, about 1 Persuasion, and yet ye. I was here, SOMPA 106.5 FM, Akrana Joji, no Sabrimuka Sebano Padiano, and only a Gusua, ye be my war rich, BITMISE 20. Na diamond, Facebook war, Ubinya, ya for a joint Chirabe twice. Na Obansa, Odikukumutina, way, and not just say, Opecasiano. Galam say, I may. Ya boss asa agrubi na nso anya agro ye nsempii no ensase ye kwa yanka ya boa no gu ho ye no ma ye mframa papa home se de be na nyarewa eso bete enso betumi ato ama ye na aduane beba ne biremu no eka be se empem nkro de forestry commission for se ni nyina foto ayasase pradada na sanke ye ne pradada nkompa nkan ha dwene ne emu sign de nomone mekure sanso frafra na we no pani a woda wo mano se commission no chief executive officer Dr. Hig Brown ena ne nsantwerofo bonkomo na wo ka se sompa monka na adehye ne ntinu wo monte ase yi na yeda ache no enaye enam galanse enti wo mo sese no so na santemantamu di kan ewie atoye tifi wo mo huridi ho ene wo moto aso saa se dabo ne ma kama ese manta ne de baabia ebi ye pie ho ne se honti se ye pa oman yi da achen ye pa apomuden papa wo se ye nyina me ne bre na ye twa ba de hwe ano no won de wo de be hye se edu bra wo mo yi israfo no de efiri se na wo mo ewo site nom no ka ho bi na ne ba ye nyina ba na wo fofa de efiri ebia efiri 2001 ho edebadia na ebuburuja na ano ana wo musu se no kura betimi aka ho bi ana nwabiaja north abato mpeso na so kuro bi a yefra ho se ebra wo mu ni network no sanse ensase no ba bia wo mu de po ni besie na wo ma twe network no ho ma ne bi di akoduru ho no wo mu oturu nyina agadam se eno na me ne o ka se ukopie mu ewo sampatam ho a akwan no eno nye wo mu ni network nso krampo a wo mbesan kra de afrefre amaja wo mu a wo mu nsam obi enu krampo no atimi aba homwa eno na ba wa bedu atwipini assembly member ya wo ebra emfifrim ho honorable Ibrahim Guem wona ne kasa eno wa chese he ba wa ba ya wa behui o de won se wo kra gina ha kra network ne bi ma o anasefo adokotafo ena teacherfo akyerechefo yi wo de omo ba na o ka so ba na dan free ubetu ya ne nka ne akura aka e de amani free no obedru ha na network ni wonya bi a obehu anu afa bag pabam no okọ aya meba wokọ a wo mabio na wo yakọ ya wra ho sempa wo mo ba bi ba akọpẹ ye ho no mo nyina yakọ udru ho na wo bi yakọ a je se wo twen wo nipa ne kọ ne wie na ahe no onwie ya na wo gina ho twen wo wie no afiri wansa no wa yo de na we ye de pia ka wo bre ko Ghana anya 69 years network nso ye ade ba ko a ha ya kuro mu apa ohe be a wiase akoduru a na woni network aya na eya pi network no se kuro nyina ye sori na be call a ye obewi fa ko a ye sori ko gina ho ansa na ye ko se wo ba no bi gina ho age se wa twan ma nipa na wi ansa na wo so aba be gina ho atwa ko so enti ye teachers nurses ye wo ha nyina no ogu wo itin post no so omra ha so odu ha no hwe ha condition wo ha no a oto ha o se David ha de mintimenti na o ma no dan wo ha free class on tinu ma o se network ni ha de won tena na be se nipa no be transfer no o se adwana ja ye wo ha oho ti network die in fact ebra ene ne important mo network ye so fa ya bo MTN amane ama ya churo series of letters e de anama so betuma ba ye mo enso besi ne network enti bi nka crowd baby enti minua esre mo ase mo kwanya bi se mbetuma boy yanka be ne gipi we eye onimnyamfo Ibrahim Guem wono na wode ade sedie yi efa aba wa beidu so ade tu onimnyamfo Sam na George anim se enanu akosan Huawei
say one ba ba ye training e de ama AI training de ama Ghana girls yi ebi wo abira ho nanso wo mu kra no internet keke just a network ne ko mu be fa so de nya internet ne bi kra no wo mu nya bi enti Sam George eya abra wo nsra ba mu na wano mo bre na na ko Jesse Company Limited na so kase ya sene adanse oni papa nyina bie no sa wo pe bia na do ani akyerem e wo ho ye boa na ya kyekere Ghana eat Ghana we Ghana bibia ya Ghana de a na yese na ko Jesse Company Limited na nkura bata ya wato apete pantan jaben sa pa seta no so intribo ho ultimate information asaman kase wanchi toase na afi eye kaso adepo abinya nkwanta achimoda afi nyina hini takurade sunya ne yohima ne nyina bi ho kaso papa se number 1 tachimai na afi so eye poku asetantra hill heya kwashima Iron City boshan breman ampame na afi akwete man arade entam ne nyina wabia bi nkrabata ne bi ho a ubetimi akwaje adansi oni papa nyina bi ya de hyase de se de kowi numbers abetimi afre no 0204 355 040 0204 355 040 ekoba simply mu bema ye treso a ne ya sori na emom se wokọ na sa wo ultimi se immune system na ye weak wo ultimi se edan de nka wo kosi na nso ni padua ne nkoyie uhia 2074 bomode nanom bi eno no ye nom wie 30 minutes time ansa no wadidi na ye adwuma correct mama apo kronkron 2074 hurumo jam ni ntinimu na amamoja na timi adi akoba kama na ni padua na timi agina na so e boost immune system no afa wa how bi e wo mojam esa wo ntinimu ni nyina so na ayi adi afiri ho enya mapemfo ba ma akoda ni fo na akoda wo nya mfinhia du mienu we ya tese nsuo DH ni adi aso mu nti na bibia timi aye fine wo perodo atu aton a okanshi druglin eno wankra he ya kuma senso ashtown kro na ke ba benya bia to ho ye na mesa betimi afrani 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na oni yen abo enkomo anopa wadwiri wo se oh da bi dia aka ho me nkoda ne nkoto yas toothpaste momonto brush ne bi nka ho ena mabonta so the yas toothpaste ena ne brush no e de choose a we say heba ne bi na de choose a uni problem ye o total care enso wo ho eno nso na de twi a uni problem ena whitening no mu a anopa mu amno amudidi nwo ye amantwemo se no wo de fa whitening no fa choose sisi a anapa fa heba no na enyi njempre ne nyina free wo sana se na build the wall entwa fasu emfa wo sana ho se na be ya muwa bia ntimi enidi emamu biu upe bia to anya na e wa shops ahodo nyina mu wa pedo atu aton no free number si 0501 619 588 and 0501 390 338 na oni yen abo enkomo uwie pe kope dokono di why ene ye won kran ha de dokono no an ye di o ai ekoye pa sanse Joyce Bakery wo mada roma wo mo no ma Joyce hot cake wo mo ton ma manfo 3 Ghana cedis pe ba bia wo opese utu dokono ton a fo ne kire mu odo me commercial bank na kire ho no ba bia Joyce Bakery wo no na kwahwe clean and hygienic preparation ayede ye dokono no udu wa hwekura abeda ho wonko wo a wo ye dwumade bi nne ekena ene da bia ya wo hia dokono wase no won so frɛ yen na yemfa dokono ni bi mro ya de ma atufuo mu 3 Ghana cedis pe sani yo pese oton ni bia no ene ye toje wa betimi aton price bia wo pe 0256 068 832 0256 068 832 ano ne yen homa no frɛ yen ni yemfa bi mro sesi a afei medimafo e ba center wono na etoto de fra wi wo kire se ebia wo de no akwa se ho na adwodwo enwodwe ya de stroke ebi na ache wo mepa cho tumirika pa fo ne kire e wo medimafo e ba center na wa mo wo enyi sa wo hawo nyina emfa emfiri wo so medimafo e ba center no se oduru ho a wo de bre time eto ya di wanyina so na waboa wo ayi nyina e de afiri ho so mo amopa wo kura de woteneke na bibia timi aye fine ye wo poku asamayira e won kran ha e na ebu akwa agogo asantemantam nso e ho nso ebutu ho je numbers no 0244 774 282 0244 774 282 and afei 0500 727215 one mother roma and anope wo maso yasene ma ye de kase yi e de ebre wo ma ye na ne ho sima pe emra ye ba ye de kase nto aso ebe ma wo medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfim fem me biem na wo hwasa mesi ayo fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoaye. SOMPA TV Emma Aketiapa. True. Emma Aketiapa papa ampa busua. De say we are seeing na ahwe wa wo mo hwebi no. Na ebinom kura ade be tetetetu akire. Israel, America, ene Iran wo mo ntawantewai. Ebi kura akire say aman binom ebeba beka ho. O ho anu wo mo predict o enche we beka ho. Ebi kura ase Ghana. Say ta ho ya chu say ta ho ya chu na yentie ba bia empanimfo omode wo mano nam na yakọ Israel de wosu wo manam ewo UN danide no na wono na akasa acha se ene sa asam no hya ase efiri obenim da na edikan eho no wo mototo missiles yi wo hwa de edikan no na jama enya wo mo pra wo mo pa na obetumi aka ne pre nipa de wo hadu no baako wo mo nyina prepra emudu baako na awu frisa wo mo ne Iran shaase no. This is true as for yesterday, the 4th of March. They were on the 5th of March. So was yesterday. Until yesterday, we 180 missiles plus Israel, 120 plus UAVs. UAVs is unmanned air vehicle. It's like a big drone. Hit Israel. We suffered 11 Israelis killed, 120 were injured. We pay a price, Emmanuel. I'm not hiding it. We did pay a price. That's not the end of it. That has to be cleared. But I think what you find in Israel is stamina and resilience of the civil population that understand that you need to put an end to this challenge once and for all. If it's possible to put an end once and for all, again, I go back to my answer to Vanessa. It's too early to say. But I think all people of goodwill has to pray. No. Wono ne si Israel for anamu ewo UN. Ana wo kyerɛkyerɛ a wo bobɔ wo mo apira wo kyerɛ Israel ho ne de sabio anwansena kura efiri mu a wo mo ni bire o sansa wo mo nɔso de bi firi mu a ɛha won na we no cars be se empem nan adan be se empem aduasa baako ni nyina wo mo asese no na kwadwo jesi company limited wono na waso kase yasre 2074 ebo chidom Leicester Company Limited the Yas toothpaste and the brush ebeka ho just hot kinky eka ho bi na medimafo eba center enso bopia bra na ye twagu e Sompa 106.5 FM so sabre ya won kran ha no na Sompa 93.1 wo kuma se eje ayiko 100.9 FI Adam for Radio of France ahinkro Paris no mo no so je Sompa 101.1 watakwa Sompa 103.3 and watakrade Sompa 106.1